Asus! Hi, Malaya! Hi mga sizst and orbs! Si Malaya na said ni, the jeepney is the most popular means of transportation in our country, Pilipinas. Og imbis nga mas stress ko sa ka-traffic, malingaw na manoon kog tanaw-tanaw sa mga nagkalaylayng tao nga akong makitaan sa sud sa jeep. Here are 5 types of people you'll meet in the jeepneys. Number 1, the rocker. Tulugan eh, tug lang, way lawayay. Number 2, the Shampoo Model. Di mundang ka di. Uy, day, nabusog na ko si mong kutog mga lusa, day. Grabe ka, pamugong sa baling. Last na lang ka, ha? Za. Ikay Shampoo Model, sizst. Number 3, ang Mamukong. Agi ko. Diri lang ko dapit, ha? Mura ko. Shit, ay. Hello, pretty! Liko. Ako lang. Pliti! Hello. Ako lang. Pliti, kuya! Pliti. Lugar lang! Za! Ikay nakihitch og pliti, sizst. Number 4, the Conductor. Liko, pretty music. Sige. Tama. Pliti, kuya. Pila daw to? Ilan kasi. Usa! Miss. Liko, pretty miss. Miss. Pliti. Miss. Mas ulit yung hatag pretty miss. Ikaw may doon sa atin. Miss. As in, ako John? Sa tanan, ako John? Lagot ko, ha? Number 5, Siksik. Ayun, nakaisa. Para ka, sir. Ano mo, pliti pa ko, ani? Katunga na sa akong pliti, no? Za. Ikay nag-core exercise suit sa jeep, sizst. Lugar lang, Noy! Za! O diba? Kalingaw gid mag-jeep, uy! Jeepneys truly mirror our lives and culture as Filipinos. So mga sizst and orbs, kung nakarelate mo, tag your fellow commuters like me. Don't forget to like Bai TV and my fan page Malaya Macaraeg. Og kung nag-uwi mo ni Oka, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye!